یکسر از برای خوب بدم میوانی خواه مامستا فیصل یوسف اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه داکو بهتر لسر آماده کارین لدارخستنا کنگرا چاران یا انکسی بکن. مامستا فیصل دم باش سپاس جبو بش دربوناته هم دخوازن داوین آگاهی درباره آماده کارین و جبو لدارخستنا کنگرا چاران یا انکسی تو بدیمه کرم که يعني ما بشتي جباتا انجمنان اجتماعي كردي وبرياري كوتي دهاتي ستانتن كوميتي جبو چابديري سر هالبجارتنا بكنت انجمني خوجهيدا وحاضر كرنا كسن سربخا وريخستني جباكا سبيل جن خور تمام ما دست كاري خوكر يعني ايه هالبجارتنا از کارم ببیجم پرانی دورن کردی ایگو مکاری بو ام بگهنه دا ما خلاص کرنا ام نهاجی تکزیل سرد کن بو ام بر پیتن تجهی دورن کردی یعنی پرانین کردی تیدا نمینن الا بجدار بوید وی کنگره نتوی کردی ای چارا ایگو چعبی ملت ما و خلکی ما و دوستی ما تمامی السرا گو وقت ناب نیشانه کش داخوازی ملت کرد یک هلوستا ملت کرد رو پلک نوش بو خباتا ملت کرد خورتر اف جبرگو 7 ساله اف کنگرل دار نکدی است خوازم دوینا بری را بیجم هل بجارتنی گو چیه بونا حتانها با اوائه کی خورت کسی جالاک و سربخوا ولاد پاریزی تبلیبونا و پشتگرتنیت کن گودوی کنگرکی سرکتی بید. بشتی بی قناغی هم خلاص بله. ما مصطفى فیصل آماده کارین ود چه آسته گدن یعنی دهات گوتن کو داویا مها تیرمه کنگرا و بهات دارخستن صدام چیه کو حتی نه نهاتی دارخستن از بیجم یعنی وقت من هاجی گو هل بجارتن ابدا حتی ایروجی هی جهک الجمع الهرم جزيرة هي إيرو إخلاص به الجهة ديجي المتوقعة يعني أوجي نيزيك خلاص بقريداي بوب هالبجارتنا با وآمادبونا انجمن خوجهيقو كسي سرفا يعني ها دفرن كردي قلكي فرهن ونزانن يعني حتى قو قريب فبتنا سرها ورونشتن وجباتي خوكرن لي ام مصرا يعني مسألة كونغر تروجا دبي نت حفتيا دبي قوام كاربن خلاص باشا نها ما مستقوت آماده کارین دستشان کران و نران لپرانیا خوجهین انا کسی هاتنه بداوی هاتنه باشه جبو ام بیجن باجارن سریکانی عفرین آماده کارین و تشتک و ها هیا ونه چاوا خو بگین اندامین خو چاوا بجداری کنگر ببن ايه سريكانية ام كسي يعني انجمن خوجية سريكانية هي بريتي كلدارة بكوشبرن ايه سريكانية الواهرمي ما والجهيدي تري اواشي قريب انو نريفا بهالبجارتن بدنا نعم نشان دا ام سرت ساكنين بش اواي ام كاربن بي عفرينجي بشرية ما بي تبلي بي دانو ستاندد بن قو ام كاربن بريكي او برادرجي تبلي ببن قلت دبري كردي نمينا بحصات كونغرين توي كردي إشارات. بله. ما مسا تنها تقول أم خوازن زوترين دم ده في كونغريل داخلين يعني أم خوازن ببيجة ببرسن كا روج هاتية دست نشان كرين يعني. نا يعني أمن كان روجي بدنا يعني نشان دان جبرقو هناك مسألة أبي البيشيا معهم هالبجارتنا خلاص كان أمي دست في بكن يعني مسألة وقت بيجي لوجستي تمام شوا جي تمامي أم كاربين وأمي سوزيت كوروي غير يعني جباتك انجومن يعني البرماية دمك نزيك دبشي قنها محل بجارتن خلاص كرن جبر سروني أري كرنا كي سروالي اشتابكي وأز بيناجي جارة كديد ريا فضائية ورا يعني أز ديارتكم حتى إيروجي كسكي او راپوری دجی و هالبجارتنایا نراستی تیده تمام گاوی گو هاتنا آویتن به چعبدیریا تمام او براستی هالبجارتن جهیر حتیه بون انجومن ویل سرونی اری کرنک سروا هالبجارتنا و جماری بداوی و جه وقت ویدین بله ما مصطفى فيصل براستی هیویا گل دوی کنگره دا گلکی مثلا هون چاوا
خلکی پشت راست دکن کو هر آلیک هر چینک هر امبیژن دزگهک و جه خود و کنگره دا بگره و رولا خواه ببینه کسایاتین سر بخواه رولا جنان جواکن سویل اگر پارتین دی کسین کو دخوازن تفلی انا کسی ببین يعني ما يعني مسألة جنيه ما بري قوتي الصديق بعضها هاجر نزيدي وين نسبي بين كيم تربي يعني ودزجيه واي جواكا سبيل جي وكسي سرقجي الوجهية أنا إيجو خدانا بر يعني هالبجارتني ودركتنا إيه خورتاجي يعني نسبة جوجوار هاتين بيساندن دزجيه أو ناجي وكاروري هرمن كردي تمام ويتبلي ببن كسن سربخا جالاكي ظاهرة تمامي دا ما ديار كرقو تبلي ببي هر بارتي وغيري بارتي وانا كاربن يعني تبلي فا مسألة يعني كاربن نافي واقو كسك نميني إلا تبلي فا جواتي ببي گلک سپاس جبو ماموستا فیصل یوسف اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه گلک سپاس جبو بشتربوناته